Apa? Berhenti sama ni angkat doa berhenti main lembaga ni ka press conference wa ikut next ni wajah jing to wa kan ni ka allotment yo 15 finance scheme or 16 finance scheme the first allotment na ka 16 finance scheme yang ikan opposition wa phangudi phangun BBP wa argun congress ni the delegation ni chau CM halor kejing pak yang kiyo semin i scheme kuman tu kejak ni kamau numan tu kejak not even 5% ni yang ka terjing allotment ini halor ni i kam ki opposition da ye ni ski de lai i memorandum tu so wa wala under the rules of 16 finance wa ta ka ki ta ka wa ek tang i ni rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council kasih la yo ga ro sa yo ge han rai man yo constituency man haleng opposition penduna to kata haleng yo i kam gi opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai to yo to rai PP mo yung rai lang yang ora ge gi ko ning da ida persnya yo ni ka si we demand ni di to at least 50% to ya yo ai yang yong i kan mo te ko di mani da halorita tandi da i that assure into wa ira khut ga join PP ini si PP banki da yo in ga the results i kamon the distribution sim hak santarik talada mem iwan garai kuman positive ni garai wa da em making discrimination jinya chiliang neleng yong in opposition i woro ni bagi angut kongres wa i NPP pangut la yo chiman ngim senjam ki wa khman ba 16 finance scheme ho sa tho ke politics em ko han re ke ni ko paisa to jam ing central government to ka discussion yong won ubru ni won ka ruling em ko ye pher ka jak juk na me auri tang do mana difference so man ga huge le he difference te ini yang imi cha ini te pen pau ga jingum sang suk ye ini ta ni te dau wa kita da commit gintu wa santarik after the KPP yang ki commit ki EO in final decision yang ki ta hadin kan ya da memang mi iwan usai so lo kata jubab yang ki to penting pun sepi pers ki ti olah cepat dan ni